WhatsApp atangin signal a kan in son don tina emni WhatsApp chuan ni lai ni khan an term of service anti dang lama Facebook angin personal data heng phone number le location ba ka kan ngei ven song data te chu sum don na na man thei ani tur thu tarlan ani ama chuan WhatsApp hian kan message zong hi encrypted ani tur thu an ta lang thina om zia chu kan private message te hi WhatsApp nei tu te lampoin an share thei big lo ti na ni chu tunai ro group le private da kan ti te hi an algorithm chuan alo mu thei to don ni in alangta lawmawm lom lo shan lowe chuti line ani nom ve thung don tuna Google le Facebook a kan to nang hi ani don tina ani chu entina hote soila targeted advertisement hi sumdong le heng social networking site apps te sumsim na birania Google a Lenovo laptop lo search dala search history zong kha Google in a record vika Lenovo laptop zurna website Amazon Flipkart le adang ate Google chuan search data kha ashaltani ti chuan western tarlan website a ilu le a advertisement a chuan Lenovo laptop aron langal molmol tawang he an sum don na lian tak hi sum don na konga chuan athale ma se kan privacy ero apalzu le thung a indirect nevin thil min leiti luitir thinti ila kan soidik thokhatang kan trong kambol lole mi kan rel na chi sang te delete out don ti na lam ero anilwa ma se sum don na lama chuan kan thluak min suk sak thei ti na ero ani e term of service adi dang lama point WhatsApp hian kan location le contact te hi mun danga alo mang to thin em mang to thin ni in alanga WhatsApp kan thian number kan lo nei to lote nen kan in bithar le a atuk loka Facebook lawa people email no a aron langnal thi ani kha hengte hi chu thil pui tak chu ani san lo chu di line na thona lama kan thopui le pi le putin en Facebook lama chuan in friend lo thang zo kan om no kang chu diang ngei dan a kan nei line kan pi le putile kan nuaya thok ten friend request min ron thon zuk thia he ero accept lo a induna ni na ni ve tho si ne chu di line kan tan lan tongin sum do na ta na man kan ni chho ngolmol to do na kan ti le kan thalak te dar don ti na ani lo kan ti to kha chuti la in dar don lo ma se kan ti le group activity zong an lo mu ve se le ro chuan mi film khur deu tan chuan man lo mai a that jok arinom WhatsApp payment hi man chho trend ani mek zela WhatsApp hi in sum don ton na ta na platform thatak ani chho zel don ni in alang hati la hian kan personal da information frang an lo mu thei chuan chuero a thraimem don lo tlat ani kan bank account le UPI thlenga min chat vek chuan WhatsApp nei tu ten min khoi boi don lo ma se WhatsApp hi an hek ve theiranga chung te chu thleng pal ve lo ani chuan harsana kan tok ve theirang chu ti line he tiang ero a thlen be se om lem lawa thleng ve thei thut ani ti na ni mei chau eng pon website emo ni po kha an heka user how email le password zong an ron ta lang hewani kha Telegram le signal lama anin sonnek WhatsApp lamin an term of service anti dang lama wangin mitam takin him lawangin an ngaya Telegram le signal apps lama anin sonnek kan personal info heng apps pathumin an collect ta lang ila signal private messenger kan phone number kha registration tina nan manga abak chu data collect law Telegram name phone number contact user ID WhatsApp device ID user ID advertising data purchase history course location phone number email address contact product interaction crash data performance data other user content privacy ngai poimo tan chuan heng kan tar lana hian apps man tur thu chu a hriat thei mai ome chung i detail shedu te thil mamo phusung nan chuan Facebook founder Mark Zuckerberg a chuan WhatsApp hi cheng noi khat singtum sang kwa in kumsang ni sompali khan alo le to ni chumi hun lai chuan Facebook hian sum avan khoral nem antia ma se Mark Zuckerberg a thilo na visionary plan an share pui lo wang mai alo ni WhatsApp a leinu kum ni aral nu mek chuan Mark Zuckerberg a chuan chung data te chu sum siam nan adu tatlat meya ma se chu tiang chu du lovin WhatsApp founder tam takin company atanga bana an thelu ni Facebook sum laklu za asum kwal ne pakwa chu digital fangna lar digital ads atringin ania kumsani som pakwa chung ringot bokhan nuai nga
cheng noi nga sing ni le sang khat atling ani Facebook sum do na chu WhatsApp data khovel mi nuai zan hi vel tenen chuan an thang thadu khop ang mi million zan hi vel ta tenen chuan a thang thadu khop ang Facebook lut zong hi cheng noi som ai point atama kum sang ni som ni a India defense budget kha 337 crore ania Facebook luna chu ale thum vel ani chu ilo thre ve me mi tan ka ti ania WhatsApp in laman du chuan notification ni mu huna agree ti kha ilo mit don ania